omukoro go kutongoza omunokonja kushongora abanyarwanda karungi akari mukundi hanga lya bete ba patriots gutongozibwe General Muhoozi Kainerugaba arabwire avuribwe nguzi na munonga cyaye ko kwiba amataka. Thank you so much. Neisa ya mulembe guno omupya gwetulimu omuli obuvunanyizibwa bwa gavumenti n'ekirooto olwaleero ekirooto kyo kituukiridde. I want to ask you people of Kasambya. Bantu mwe bana Kasambya Speaker wa Parliament abasaba. Continue supporting this young man. Mwe yongera okumuwagira. Kubanga muntu mulungi. Speaker w'ishenje ryanga Uganda Anita Among ayikira mukorogu ahire miliyoni 30 akonja kuyamba ikigombe cy'abakazi akwetungura. Omukoro guhire barundi ne sente zirenje miliyoni 5 kumugumwe gukonja kwatiraho abacara ombegombe byabo. Twagaruka murembo rwambara erizoba abahagize ba General Muhoozi Kainerugaba abari hansi y'ikigombe cya MK Ame batongoza obuciko okutangera a city okwikabyaro obugende kongera kuronda obushagije wa General Muhoozi Kainerugaba. Tusabira umurembezi wihanga nkeco cyo atwirinka abanyarwanda kano kira munonga nishabira MK General Muhoozi obase kumushukaho umuyo wenje umuyo kumanya umuyo kwetegereza ngo wahire Suleiman twagira MK movement kandi nyenda kora. I want to sponsor all the baraburwa ni barabo mutawo nomba zuri t-shirt soko hama sitabona kwetegereza Zuwita kusago murimbana owitsin sakatu report twa mobilize ngerete 20 zo kumubagira yabana izo murimbana. Estás gambate chamazu abandra ambara rijal twiniriro ojo tsayaire mkoye mkeju Dr. Baram Bargahare atinyi niwe yabari omjenyi mukuru. Mujukuru wakakuta mwebali kumwenda nokumukunda mugende musera karuruke musite let him get 99.9%. Abarwampara n'abasharamo okutongorizibwa omurembo rwambara babuvunanzibwa bagende bagambe ngiri ya Muhoozi Kainerugaba ibinge byatkorire ebatumanye byone bagende babwambira abantu kugira ngo tujye kwatsa kibamani siti yambara hamwe na kureta ngore yona tongera ngera twarganza tafshe ndabakire twagire Muhoozi ye next president wafe mpita abakyala bonna mu region yonna western yonna mujye mutujoyininge nikira tusaba General Muhoozi MK wafe president wafe omulungi addako ajja tukyalire tusaba kyokka. MK Ame erizoba omurembo rwambara yatongoza nokutandika ehoro yo kuronda enshagama erahwere aba kugenda omumarwaro. Plaza fezo nazo na mu Uganda zigenda kola campaign yo gabo musayi naye togaba musayi omufu tugabe just omulungi tutawanya abantu twamukunda omwana twamu Omuganda abambara City North na Munonga abebyaro kakabarangire kachika Remjina na Kabengo basiba n'umunyishengero wabo Dr. Robert Rukari owagira ikiganiro nabo ko mugumo yagukonja kumanya ebyo kubashasha obundi bikatungirwa ombazi. Bono cyana bo mijino ari ikizu cyane twa musume yo muronda amataka mutemerongo omunyishengero aba yabakwatiraho na Calva cyaye kabikwate n'entindo amashanzi na network system omburutarwa nagira ngo ebintu nabyo nibikunja kutungirwa ombazi zakore kitindo itubuhereza bwabo rutine kindi tukora ki
ndafite umurongo hagati y'akatare ka Koronorya Anje abo kunakurebera enti ukashana ko warwo mu iguru ukasuma ahubwo bwambo byo byona kabisongotse kutere ngaro zamani urobwa kwa bwa habire ukaburinka munana kandi nababo nabo bakaguza bagenda abo munana Ikiganiro cyawa omnyishingiro arukugabura abantu aba kugashura n'abashiza mazime cyitsi cyabate cyashe umuntu w'abantu mu Gashenge kari kintu cyaturaganise yacukora kunashiraha nabaraganisa Calvats nabaraganisa imiti yo kutaha akadindo nambaye n'ibyarore nabibaha so nibija kora ingodo zabo na nicha mashanyarazi kutsira munongo enara moye Kaba noye Kari oye